A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du, maka ieu Hizbun Nasri, teman-teman parantos wasiat wali kutub Asy-Syaikh Abil Hasan Asyadzili anu kagungan thariqah Syadziliyahnya mantena teh ka para murid-muridna supaya ngadawamkeun maca kana ieu Hizbun Nasri tiap-tiap ba'da salat 5 waktu. Jeung parantos ngandika ba'dul ulama, sapalihna ulama saha jama maca kana Hizbun Nasri kurung buka angka hiji kurung tutup 5 kali saban-saban ba'da salat anu fardu sarta tuluy-tuluy menang 5 poe tiap waktosna 5 kali 5 dinten. Maka naon bae sagala pamaksudanana anu hade ceuk sara ceuk agama urang ceuk pelaturan agama Islam eta bakal qobul. Tapi lamun perkara goreng mah atawa salah mah bakal kawalat, naudzubillah. Sok kitu kade ulah salah guna. Jeung saha-saha anu hayang ngelehkeun musuhna anu maksud ngawarah supaya taluk atau maksud ngalupaskeun anu ditawan atau maksud supaya ulah mempan ku senjata sihir teluh jeung sakabeh guna-guna batur anu bangsa batin atawa zahir, bahkan supaya malinus kana dirina anu zalim teh atawa hayang kabayar hutang atawa hayang qobul sakabeh cita-cita dunia jeung akhirat anu maslahat atawa hayang ngilangkeun karupekan naon bae atawa hayang ngilangkeun panyakit anu dina awak sorangan atawa dina awak batur atawa hayang loba anak murid anu saroleh atawa hayang ngancurkeun munkarot nyata kajahatan dohir batin jeung sajabana eta carana kieu. Mimiti salat heula 2 rakaat. Nah, dianjurkeun ngamalkeun hijib nasorna nyaeta salat heula 2 rakaat. Waktosna wengi ba'da isya kaditunya. Sabada salat 2 rakaat teras ngaos istighfar 25 kali. Istighfarna mah anu naon we anu urang apa. Teras ngaos kulhu 33 kali. Teras ngaos falak binas 11 kali. Teras ngaos sholawat, bade sholawat naon nu ponok nu panjang 100 kali. Teras ngaoskeun salamun ala nuhin fil alamin inna kadzalika najzil muhsinin 55 kali. Sabada ngaos nu neme baca ieu hijib nasor 5 kali. Baca hijib nasor 5 kali. Tos ngaos hijib nasor 5 kali. Geus kitu eta sakabeh bacaan teh sarta hijib sarta hijibna diisoakeun atau dihadiahkeun terutama kanu kagungan hijib. Ya, kanu kagungan hijib teh Tuan Syekh Abil Hasan Asyadzili sareng kanu kagungan silsilah ieu hijib nyata ka guru-guru seperti kieu contohna Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin ilah ieu nya. Ilah teh deukeun ka akhirna fil awalin wal akhirin wa salim radhiyallahu tabaraka taala angkuli sahabat rasulillah ajmain seperti itu amin. Allahumma ja'al wa wasil sama qara'tuhul mazkur teh nyata hijib nasor anu samemehna ngaos heula istighfar ngaos kulhu al-falaq anas salajengna nya eta mazkur teh eta maksudna hadiata li hadrati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa azwaji wa dzurriyyatihi wa li baiti jeung satra-satrastanya Prase bacaan dikeun ka halaman 8
Nah, wa dunya wal akhirah. Nah, ieu hadirkeun sagala pangabutuh diren heula ngarekes ka Gusti. Bi barakatihim amin ya Allah bidzika nas'alukal ijabah. Ngarekes deui tapal badinya naon nu dipikahoyong. Wa bihaqi qaulikal azim sumailah hadrati jami wali sanga khususon ila hadrati Maulana Hasanuddin Banten. Nah, jeung satras-satrasna nya aos sadayana sebatan imah da hijib nasona anu silsilahna nyumer ka Banten nya bapak di guru mamaki Haji Tubagus Abbas bin Arsudin bin Hasan Karang Tanjung Banten nyambungna ka Syekh Nawawi Tanara Banten kadituna nyambungna ka Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Taya ya silsilahna proses disebatan kurangnya dugikeun ka nomor 10. Nomor 10 ta ila hadrati saha anu bade dihadiahan eta sebut jenenganana. Anu mana bila mana dek nambi hadiah aku nyebat-nyebat jenengan guru gitu. Atawa sepuh kantun ti dieu we tambihna nya. Masan ila ruahi abaina. Nami Ibu Rama nya ilah duikeun ka akhirna urang tos apal eta mah. Terasa wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati ma yasifun ilah teh rabbika amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma khtim lana bil khair wa anjamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Deui kakadinya terasa ngawas hadoroh deui ila hadratin nabiyyi al-fatihah mas fatihah sawihan teras sususo ila hadrati Sabil Hasan Asadili wa bihi nastagisu wa bihi hizbi natawassalu qadasallahu sirruh al-fatihah ngawas deui fatihah sawihan. Tos ngawas fatihah sawihan salajengna ngaoskeun li hizbi nasri asrarun saniyah wali rahmani al-tafu khafiyah wa inna bil ijabati qad bu'idna wa tarku su'alin maulana khati'ah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa salama taslima katsira walhamdulillahi rabbil alamin la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sakitu nya lamun bade netepan heula langkung sae wengi tata cara ngamalkeun anak kitu. Ayeuna da bada urang tos asar menjelang maghrib da bade ngawasnya ngawas ngerap urang langsung bae ngawas hijibna nya urang ngawas hijibna. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa azwaji wa auladi wa dzurriyyati wa ali baitihi wa ikhwani minal anbiya wal mursalin alaihi wassalatu wassalam wa li kulli minhum ajmain wal malaikatu muqarrabin wa tabi'in yawmiddin wal khulafir rasyidin wal batil aimatul mujahidin wal awliya sholihin wal ulamil amilin wa sabihadihi binasri sayyidi Syabil Hasan Asadili qadasahu sirrul aziz wa ila hadrati jami' masyayikhi wa satidi wa silsilati fi adil hizbi khususan man ajajani Mama Kiai Haji Tubagus Abbas bin Arsudin bin Hasan ila Syekh Nawawi Tanara ila Syekh Abil Hasan Asadili rahimahullah ta'ala wa nafa'ani wa nafa'ana bi'imi wa ila ruhi abaina wa mahatina wa zawajina wa ladina wa ladatina wa jadati wa jadatina wa mamina wa khalatina wa jami' aqrabaina wa hibaina yukun alina jamdal khair wa jami' muslimin al muslimat wa mu'minat al-ahyan wa ila hadrati Sabul Malik Al-Bajuri Sayyid Ibrahim Al-Bajuri wa Sabul Malik Nasai Ibad Sayyid Muhammad bin Umar wa Sabul Malik kalimahan wa ngasalkeun wa ngeran wa jamalipin rahimahullah ta'ala wa nafani wa nafana bi ilmihi fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fili wali walidayya amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bisaqwati jabruti qahrika wa bisur'ati ighasati nasrika wa bighairatika liintihaki hurmatika wa bihimayatika liman ihtama biayatika nas'aluka ya Allah ya Allah ya Allah ya sami'u ya qaribu ya mujibu ya sari'u ya mutaqimu ya syadida basyir ya jabbaru ya qaharu ya man la yujijuhu qahru jababirah wa la yadumu alaihi halakul mutamarridah mina muluki wal akasirah anta ja'ala kaidaman kadani fi nahrihi wa makroman makarobi aidan alaihi wa hufrataman hafaroli waqian fiha wa man nasobali sabakatal khida'i ij'alhu ya sayyidi musaqan ilaiha wa musadang fiha wa asiran nadaiha Allahumma bihaqqi kafha ya ain sad ikfina hammal ida walaqihum rida waj'alhum likulli habibin fida wasallit alaihim ajilan niqmati fil yaumi wal goda Allahumma badid syamlahum Allahumma farik jamahum Allahumma aqlil adadahum Allahumma ja'alid dairata alaihim Allahumma awsilil azaba ilaihim Allahumma akhrijhum an dairatil hilmi waslubhum madadal imhal wa gulla aidihim warbut ala qulubihim wa la tuballighumul amala Allahumma mazikhum kulla mumzakin mazzaktahu li'a'daika intisaran li anbiyaika wa rusulika wa awliyaik Allahumma antasir lana intisaraka li ahbabika ala a'daik Allahumma antasir lana intisaraka li ahbabika ala a'daik Allahumma antasir lana intisaraka li ahbabika ala a'daik Allahumma la tumakinil a'da'a fina wa la tusallithum alaina bidunubina Allahumma la tumakinil a'da'a fina wa la tusallithum alaina bidunubina Allahumma la tumakinil a'da'a fina wa la tusallithum alaina bidunubina Hamim 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 Ummal amru wa ja'an nasru fa alaina la yunsurun Hamim Ain Sin Qaf himayatuna mimma nakhaf Allahumma qina syarral aswa'i wa la taj'alna mahalal lil balwa Allahumma a'tina amalar raja'i wa fawqal amali ya huwa ya huwa ya huwa ya man bi fadlihi li fadli nas'alukal ajalal ajal ilahil ijabatal ijabah ya man ajaba nuha fi qaumihi ya man nasara ibrahim ala a'da'i ya man radda yusuf ala yaquba ya man kashafa dhurra ayyuba ya man ajaba da'wata zakaria ya man qabila tasbiha Yunus abni mata nas'aluka bi asrari ashabi hadhihi da'wat an tataqabbala ma bihi da'wnaka wa an tutina ma sa'alnaka an jizlana wa'adaka alladhi wa'adahu li ibadikal mu'minin la ilaha illa anta subhanaka Allahumma inni kuntu minaz zalimin in qata'at amaluna wa izzatika illa minka wa khaba rajauna wa haqqika illa fika in abta'at gharutul arham wa ta'adat fa aqrabu syai'in minna gharatullah
ya gharatallahi jidi sayra musri'ah fi hali uqdatina ya gharatallah adatil aduna wajaru warajaunallaha mujira wa kafa billahi waliya wa kafa billahi nasira wa hasbunallahu wa ni'mal wakil 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 ni'mal maula wa ni'man nasir wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim salamun ala nuhin fil alamin istajib lana amin faquti adabirul qaumil ladzina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir Rahim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim